Kulokuthi uKhala sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina kuveze umuntu wakho manje bathi ilasibona amagumede mhlawumbe umuntu usemusha la ekhaya sophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu sokusika umsindo ngejacket esatshalise inyanga sethekini ubhongo lethi Dr. uKhehlelezi mzozo ngempela sento njengoba umnikazi wayo ethi lenyanga iphinde yasikheqezela wayo amajacket angombombayo usiphelele duma oneminyaka engu29 oseNewland West uthe usola lenyanga engokumbamba inkunzi emini kabhange ejacket ebesiqoke ngabanye abantu bebehambisana noKhehlelezi emcimbini igcwalisa spring picnic ngomgqibelo usiphelele uthe uziphilisa ngokushayela izimoto ezikhonkela ngebanga elihambile lapha phecelezi ama-Uber uveze ukuthi akatholanga ngisho isenti ngamajacket asatshaliswe uKhehlelezi ngaphandle kwemvumo yakhe uthe yinye nje ijacket engeyona umbombayi kubantu ababewugqokile emcimbini wangomgqibelo leyo ebefaka uKhehlelezi inye ijacket ebithengwa uKhehlelezi ekuyena lapha uyibiza lapha u2500 futhi namaphepha kamasipala aqinisekisa ukuthi ukwakhiwa kwayo kungumqondo wakhe uKhehlelezi wabona eqhubile kwaMax Lifestyle wayithanda wafaka iorder wamnika u3000 efuna eyodwa nje emva kwalokho ke ube wathi udinga amanye umtshelile ukuthi umatasa kakhulu ngeke akwazi ukwenza bemaningi ngokusheshsha umtshela ukuthi ke uma ngeke akwazi ukumenzela amanye ngokusheshsha uzocela ukuthi kube khona lapha wenza khona bavumelene ke nayo ngokuthi angenza abe mahlanu kuphela lapha efuna ukwenza khona futhi enze isiqiniseko ukuthi uwenza fana ncemishini yakhe ngoba umkhiqizo wakhe uzolumala umenza iphutha kusho lapha nosiphelele uthe uvele wamangala uma seqhamuka inqaba abantu abebegqokela amajacket anembhalo ebhedayo engabhaliwe kahle uthe umtshela uKhehlelezi ukuthi akasenzi abavumelane ngakho emtshela nendaba yamagama angabhaliwe kahle sewagayela lapha uthi abantu bebamshayela ucingo ngapha nangapha bemtshela ukuthi wenza amajacket angombombayi kanti bayawadidanisa nalawo enziwe uKhehlelezi ngesikhathi eqala ukuvela le jacket omunye waphumela ubala engayo ku Facebook uzama kwakhe uKing Bhakanzama ekhala ngokuthi kwehlisa isithunzi sabantu ukubhala impala ebhedayo nokuyenza ejacket ibe umbombayi ukuthinta lapha uKhehlelezi bekuzakala sengathi uyalivala ucingo ngesikhathi eshayelwa umlayezo othunyelwe wona lapha akawuphendula ngosiphelele uthe okunye okumphatha kabi ukuthi sekwenze basengathi ijacket ubeyenzele icukamelisha kuphela njengoba ebegqugquzela ukuthi liqoke emcimbini igcwalisa spring picnic uthi yena behlela ukuyenzela abantu abahlukahlukene afake imbalo efuna ayibone ezikinobheni kodwa ke sokuqanyisa izikinobhe ezibomvu kuphela kuyimbali icukamelisha mhlawumbe ke kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi esihlangana lapha na comment section siqede khona le ndaba ngathi ukuthi ke izona ezihamba phambili ingakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke nesiphatha ehlele benesuku lomnandi nginithanda kakhulu.